Бұл генерал Асановты қамау болған болса, мен азыр даярмын. Кеп башқа жақта. Еліміздің башына қараңғы түш түшкенде, мен бұны бірінші жасаған ішім емес. Мен 1995 жылы Ош базарында біреуіні тапаншамен атып, мейлеп тұрғанда, жаш Асанов Құрсан деген младший лейтенант болған, кеңже лейтенант. Ошол уақытында сөйлешу жолы менен алып шықтамын. Бұл бірінші учуры. Андан кейін Юнский қоғалаңында, Ош қоғалаңында. Андан кейін губернатор істей албай, Баткенде тұрғанда мен жетіп барып, қырғыз менен тәжік ұрышқанда, ошол жерде тұрып сөйлешу жолы менен тұрған. Андан соң митингтерде шыққанда, Жаллабадта 10 000 деп тұрғанда, күш қолдон дегенде дағы bir күч қолдонбой, алайда дағы адамдар топтолып тұрғанда bir күч қолдонбой, сөйлешу жолы менен бүтүргөн. Андан соң Лелектеги Андырак окуясы, қырғыз тәжік болғанда, ошол уақыттағы областық жетекчи иштеке кылбай, Ички иштер министринин орынбасары Асановтан кейін барып, ошол жерде 15 күн ичинде сүйлөшүү жол менен иретке келтирген. Андан соң Алабукадагы өзбек менен кыргыз урушуп кеткенде дагы биздин ошол депутаттар отурат, мен менен кошо барган, жергиликтүү бийликтин губернатору дагы барган Жалалбад. Сүйлөшүү жол менен бүтүргөн. Мен эмне үчүн айттым? Өзүмдүн мактагандык эмес. Акыркы 7-8 болгон окуяларда мага кой таштагы 2019 жылы тапшырма моңдой коюлган. Атамбаевдин үйүнө баруу керек. Атамбаевди сурак алып келүү, мажбурлоо түрүндө. Мен 7 августта ошол өзү менен турган кызматкерлер менен мен сыймыктанам, катардагы сыймыктан. Бирок мен аларды өлүмгө салып барбадым. Эгерде Атамбаевдин үйүнө барганда, ал жерде барымтадан калган Альфанын кызматкерлеринен куралланган 55 автомат, канчалаган октор бирден атылганда канча өлүм болот эле. Бир кыйын барып, айткан сөзгө көнбөстөн барып адамдарды куулаганда Самат Курманкулов эмне болду? Ким жооп берет? Ички иштер министринин Кашкар Аксакановичпи? Эч качан жооп бербейт. Же баш ошол команда берген адамбы? Жок. Пурсан Асанов андай жолго барбайт. Ошол күнү дагы сүйлөшүү жолу менен мен бүтүрөйүн деген барымтадагыны. Бирок кээ бир адамдар менин сөзүмдү уккан жок. Ушул абалга алып келген. 8 август боюнча мен абалды туура билип, ошол жерге баргандан кийин Атамбаевдин үйүнө киргенде мен жалгыз кирген эмес, менин ушол ПСН деп коет. Атайын жөнөкөй өздүк курам эң жакшы кызматын көргөздү. Ички иштер министринин кызматкерлери эң жакшы ишти жасады. Бардык киргендин арасында мен болуп, мен көрүп жетекчиликтин кылып аткан иштерине. Штурмду колдобостон мен кыргыз жергебизде тынчтык туруктуулук болсун, бейкүн адамдардын каны төгүлбөсүн. Анан эң немеси биздин жергебизде дайыма башка адамдар шуну колдонуп кетпесин учурда деп туруп. Ошону ойлонуп, ошол учурдагы абалды көрүп бардыгына. Ошол өзүмдүн башымдан өткөн тажрыйбаны эске алуу менен мен буйрукту жогору жактан күтпөстөн, же туура эмес буйрукту аткарбастан мен өзүм сүйлөшүүгө барып туруп, сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз ыктыяры менен колго түшүп берди. Аны бардыгын видео тасмадан көргөн. Ошондой эле 7 августта дагы бардыгы турат. Мелисанын кызыкчылыгын сатты деп бул жерден отурат кеп. Пурсан Асанов эч качан саткан эмес. Пурсан Асанов өлгүчө ушул жерде туруп кыргыз жергесинде бардык улуттун кызыкчылыгын колдойт. И ак кызматын мамлекетке кылат. Дагы айтыптыр 2010 жылы Атамбаевдин тарапташтары болуп СДПКдан парламентке келгенде. Пурсан Асанов Атамбаевди көргөн эмес. 2010 жылы. Юн Когаланы бир ретке келтиргенден кийин бардык партиялар кызыккан. Келексине мен бардык партиянын лидерлери келип сүйлөп берет ошол учурда. Мен ушул жерде отурган мына турат Азамат ака, Кушпак Тезекбаев, Аматов Сейит акалар, Карасунун аксакалдары түндүк түштүк маселеси көп болуп кетти 2010-дон кийин. Билесиңер, Бакиев кеткенден кийин. Ушул иретке келтирүү үчүн сен ушул партияга барышың керек деп айтканда, мен өзүм агаларымды, апаларымды угуп туруп, анан СДПК партиясына баргам. Мен Бишкекке келип, форумга келип бир кадам ташаган эмесмин. Бул болгон окуя. Бул жерде күнөдө ошону да жазып жүрдүм. Мен кызыкчылыгым ойлогон эмесмин. Бир дагы мен керт башымды дайыма сайып 7-8 августта дагы эки тараптан тең өлүү болбосун деп, өздүк курамдын ичинде дагы Самат Курманкуловго окшобосун деп туруп, мен ушул жолго баргам. Өзүмдү башымды сайып туруп. Мен ушул кылган бардык иш кыймыл аракети менен сыймыктанам. Сөзсүз түрдө. Бир дагы мен, пожалуй, желет этпеймин. Эл үчүн дайыма кызматка мен даярмын.
Bendeki fakti boyunca bardığı jomok, alar özleri bilir. Eki hizmetker boyunca daha başka boyunca. Men ayta turgan sözüm yok. Sot nemesi görgözüp, bardığı mende teşekkürü var. Akırkı çındık çığa turgan mende dağı var. Men jön ele jürgönmesin. Gelet adamlar özü körgözme öğret degen oydamın. Rahmat. Bir ömürde öldürüyorum, nereye aytat taşı katayım. Yok. Ben o şan için bir... Yaklaştıkça bundan bütün öyle sizge, ballarınızga işim tiybe. Yok, mağaba bir değil, beni gerek olsa atıp salgama, baldarga tiyvesine oldu. Hiç kim atmayın. Yok, baldarga tiyvesine mi kızlar? Tiybe, söz verem. Savabaysınlar bu? Tiybe, söz verem. Hiç kimiz tiybe. Ankenin misalımına canımda cüret balдар, bilesiniz de, canağı Zalojnik'te ötmezsin, o şoğlarda sakta kalgan şu oldu. Ben geçen Zalojnik'ten saklamam. Ben söz verim alamazım. Benim sözüm var. Ben buna İçişler Ministrliği'nde özünde 9 yıldan beri olur basamım. Ben aytıp koyayım. Ben söz vergenliğin ki, ben sözüme cevap verem. Asanın kursanın sözü. Bırak tiybe. Ben nakla söz verem. Bırak tiybe. Bir sözümde atkaram ben. Men söz vergende almadım, bilesin. Takan takarmayın. Kursan, sen anda beri gel, bulardı ben tek kaçırıyorum. Bana men baram. Vallahi jet. Bırak canındaki balдар arkana çıkıp bilet de kursan. Ama şaşırdık. Oo. Niye tutam? Geliniz, geliniz, Kursan, geliniz. Artındaki balдар ıldı çıtırsın da senin arkana çıkıp bilsen ne olur? Yok. Ne dur bu? Ne girip çıkar? Ama şaşırdık. Oo. Geçti açılıp bana çıkıyor. Yok. Like ama. Gel daha mı şaşırdık? Gelin. Есептейік, давайте. Бірінші, мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 2 pistolet, 13 avtomat 2 pistolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 alır, 11, tutturlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'ga. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 бирок оқторун мен билбейбиз. Буларды элдин колунан чогулткан осы. Ооба, бул Элдин колунан. бул жакта бар, жүрүңүз. Мына кunduz. Бул жерде 13 болду, тиги жерде. Мына 14. СВД. Вот я изма, бул жерде экен. Эми магазин ачып коеюн. Патроникти. Вот даяр экен. СВД. Полный магазин мен билбейм, мына октору менен бирок буяктан чыгат. Командир. Вот она. Onu 11 okuyun da. Oktordu, balдар көтөргүлө. Аз биз чыккандан кийин албайбыз, шашпайбыз. Да, çıkanda ne algılandır? Я карабы магазинди берип койчу. Давай, как старший магазиндер берип койдум. Давай. Октор менен болгон магазиндер бар. Bak değil. Gidelim ha. Magazine dönüşelim. Бияна да Аяга берип кое берет, эчтеке болбойт. Азыр эшикти кайраштырып. Все, ötkörüp verdik de. Сиз азыр бияктан дагы пулеметти ченемеңиз Давай. бар. Жүргүн. Азыр. Келин. Эсептейбиз, давайте. Биринчи, мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 2 pistolet, 13 avtomat 2 pistolet.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hazır, 11. Tutturlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'ga. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 bırak doktorunu men bilmeyiz. Bularda elдің қолынан çoğutkan olsun. Ova, bu Elдің bir. қолынан. Bu jakta var, Gündüz. Buna Gündüz. Bu жерде 13 oldu, 8 жерде. Buna 14. SV'de. Вот я izin var. Bu жерде ekan. Emin magazin açıp koyun. Patronikte. Вот dayar ekan. SV'de. Полный магазин мен билбейм. Мына оқтары менен bir ok бияктан чыгат. Командир. Вот он. Onu 11 okuyun даже. Оқтарды балдар көтөргүлө. Аз biz çıkandan ne var şaşmayın. Да, чыккандан эле алгыламдыр. Я карап магазинди берип койчу. Давай как старший магазиндер берип койдум. Давай. Оқтары менен болгон магазиндер. Baktık. Gidelim. Ha. Magazine dönüşelim. Bir yana bak çıkamam. Аяга берип кое берет эчтеке болбойт. Az önce eşit ayraştırıyor. Dönüş bol burada. Все, өткөрүп бердик да? Siz hazır bir yakındağı primet etçilemeniz var. Давай.